Yengpiriba Punamapu, Sharachandra Sharman Impact News, Manung Taram Noxari. Nasi Manung Kanagada Wafamase, Ekoi Praja Mayamgi Marak Tahete, Koi Ladiba, Mayam Singsiki Barak, Amasung, Praja to Sarkar, public to government, Karigi, Swagi, trust, confidence building, say, Hujiksu, Sarkar site, Sukan Honori, and over Sarkar Lakpa, among the embassing to honor me, honor them the Habitante, and over Sarkar Lakpatagi, Mayamgi NUMIT, Adagi Singi NUMIT, go to the hills. Yam tabak macam tabak aco coba sing thaba ya tabak sing mayam paikali hana le namba problem issues mayama doina bak solve torokan da hujik changchali aduga even ekoi gi public ki site hai batai public pu represent toriba civil society organization mayam sing na so inter community dialogue sing kari sing paktok tanali sang sina hujik phokchati chathari adu hai riba thawong sing china ekoi hujik le as whole Manipur ki context yang pakanda hujik ki asigumba matam hai batai hujik amorom da haradi Sahi Roshalakpa, Aduga, framework Karigi Wari Shabakopa, Adagi, any issues like Pukanda, Equasi, Kaibung Tobumba, Nanging Bawa, Gangbang Daba, Dukarimkanda, and Nangdo Saktori Warishna, Kaino Koimasan, Kaina Gadra Guys, Kandikanba, Hek Naxalakpa Karigumba, Siriba Tanzadi, Hek, Kaibung Tobudinity, Adubu, Paikali Batabak Torom Sing, Sarkana, Paikali Batabak Torom Sing, Aduga, Civil Society Organization, Sing Inter Community Dialogue, Matang Chantal Eba Kunjang Chinkina, Ekoi Marakta, Ekoi Maselgi Maraksinga. Trust somebody build Tobung Umbra having Matang Lokanajana, but Tanzani, Lunar Lincoln, Birba Gate Singdi. I get Tantan Pambi say a movie, editor Ichel Express, Tamu Taramnoxari, do Tomogi Oil Lincoln Birba say, and Joykumar, retired history professor, Manipur University, with Joykumar Taramnoxari, Adu Hayek Family Jerivasi, Joseph Marne, Tribunal General, Old Tribal Student Union Manipurni, Joseph Taramnoxari. Yan and Base, Ozajukum, the Laxap time to the Mamangi Sarkar is the process of Ozani Kambir Dunga, continuity ni. Public ki tamakta praja singi tamakta yaphana khan bai sarkar gi mathoni matam duki hongakpam gi lorakpada thawong khara dikhena bai adubu mamangi sarkar sing tu honaram dabdinate adubu handak sarkar no gulak kan doja go to hills aduga miyam gi numit singi numit public sing kari sing unabagi platform sing matang sagal lokpa aduga laina unanba yabagi platform khara create to se oja ide morom dharga phabrain khali sigum mayam sarkar gi site ge aduga civil society organization gi site so community amaga loan Pogdin Wari Chanaba Konaba, Mayam Sing Seoza, trust building a Madita Ubra, Duga, Karim Kanda, Hek, Kaibung Taba, when issues comes, Hek labor Seoza, Swisi, Karina Malioza. Sarat Basi Kanoni, Aham Badai, Aham Bagi, certain people commenters, you could Madrid Krahana, Hojage. I aham about the Quigi Laiba, an over present government asida, I Magogi local steps in a Siena Madu, I congratulate Togari. Maramni Karignoimatum the Aquigi Sarkar Amalaiba Hibasi, Kali urban area, the labor me to the Kanga the Vanati. Aqui Sarkar Amalay, Government Amalay, Praja Singoiba, Hut Mayam Sarkar Amalay Hibasi, Laiba to Gilariba, Kachin Kuya the labor Mui Pulumasi, Masi, Kangan Bagi the Kar Amalay. Madu Kangan by Hibas to negotiate the Natab. They are physically quick Hanaki Laribas Sarkar Asina, Numit Nomana, Quigi, Beligi, Kambu Singi, Nomana, Quisting the Laribarapa Singi, Torgaban, and Numinisi, Miamgi, Numit Buharso, Buharso, something Torga Gasai had Arab Live Prasasing Sina, Masagi direct Chief Minister, Unazabagi, Kulung Sabama, PV Chief Minister, the boy Gravensin, Hijaba, Lona Master Laxama, Tanamone, Tenagi experiencing Mangi Pundum. Pundum Amka Queen was her card, Sebibase. Masi, I think it is a very good step. Confidence building Amka Nabagi, Matang, the Dimasi Yamna Sauber, Adugumba contribution, Aman in Lowy. I did Masi Karas Hangdum, Doctor Kusukai Dinkali. Over Hojiksi Ahamba Horkumatum, the Yamna Taze, her card so Maruin Stingy Prazapadam and Ngasidi, Bokui Manipur Minister, Wiliba, Quay Sri Birenasi, as if something. Yamna unique way na moy thagatna khotra tawbo khopole masigi thajabase masi khara koi masi continuity amkhak lehinsi haiba taragadi ngasagi hariba akogi chief minister sanju mana ngasagi boina grievances mayam singa sida ma gisu masi thabaksi thugna torku haibo obusa magi bureaucrat officer de thadari che thadari ba tawro na mana haiba singa se masi tawrabra tawdabra haibagi monitor amusu tagai phati khale Masi kamu monitor sih tahu dapat taragadi, abang tahu dapat taragadi. Aku magi sarkar do cin dani phaba thabak ti yauk di haiba. Aku wakil lo nama kaksi masi laki matam da aham da yang thaj mi si failu si. Ini yang thajak ibu mi aduna kari ko magi thajak baju tukar ko matam da di. Mapunji jo mi kerana ma thajar royo.
एक्सपेक्टेशन हेक माम कान मधुगी इशू से लाक्तनब अखोई सरकार सिना अखोई बसिमा याम कना तौबिबगी तंगाई फदब लेखल नेक्स्ट क्वेश्चन द हजिके हाइब अकुमगी सिदा सिविल सोसाइटी की तौरिसिंग सिदा लबिद मणिपुर असि मसिदनी आई हिस्ट्री फाकबी क्वेश्चन म लाखदर आई मधुबदी तौजरो आई इतिहास छात्र ओजरसो अदु ख्वाइगी लुरिसे अखोई ngasi उरिबा मणिपुर से मसी क्रमाइना सागलपनो हाइब तारगलगदी अखोई यामना ममांगी ngaliगदी होना अखोई सिदा मखन क्यागी इतनी ग्रुप कया म चंगी इतनी ग्रुप सिंग अखोई दे इन अ प्रोसेस ऑफ अखोई सिविलाइजेशन की प्रोसेस त म्याजे पुंजिनरई सिंगल आइडेंटिटी इमर्ज तंगनो होनरई पुनम असि लेरगा मतंदा सिंगल डायनेस्टी की मखादा मोर देन 2000 इयर्स की पालई खोलप मयाम सम खोलि उरे अदु हारिब सिंग मनुंग अखोई सिंगल आइडेंटिटी ने इमर्ज तौजरगसु मागी मसा मसागी लेजरीब आइडेंटिटी अदुदी अखोई मतमदुगी फयाम लेजरबद बदुदी मंगकते इन वन वे अदर मसाई कल्चर दे खंगदे अमन खने मसी मेंटेन तौर लाई देन अगेन होजिते डेमोक्रेसी की पोर्शन लाप मतमददी मी खुदे मसी मागी आइडेंटिटी से एसर्ट तौनबगी टेंडेंसी म लाई यामना समना हारबद अखोई फॉरगेट अबाउट हिल एरियास ngasi di ainu ujari sini akhoi gi ai nau movie su lebiri akhoi gi ming da phawda ngasi di akhoi gi tomba khuman nan hairi ine ming sida khuman haiba sida uri si ai gi salai se khuman ni sine that means mahaki masada ayaga se khuman ni haibi identity khama emerge hola i perhaps we may take it very lightly but as a student of history ai di badu yam seriously lowe मरमदी कइदोबो मांगा साबाई खुमन आइडेंटिटी इमर्ज से फॉर एग्जांपल जॉय हर मंगांग आइडेंटिटी इमर्ज होलै दे मरमदी कइदोबो हाइबो खुमन मंगांग लुवांग हाइबो सिंग से अखोगी सोशल फॉर्मेशन मतम द मोजि जी यूनाइट तौरबो दे हाइबो यूनाइट तौरबो फोर्स से मसी अमु खोइ दिजिंग आइ दे जस्ट लाइक दैट चिंग दिस तौरी होजि मतम अना मसीगी प्रोसेस से करिनो थोन मतम द आई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस से मसी टाइट विद द बइने अरे मसीगी टाइट ओइनबगी मेकानिज्म खरा अखोइदा पुथोप दरकार होय अदुबो अखोइ कलेक्टिव ओइ पोरब थमसी हाइन हाइरक मतमदे ngasi गसागी लाइट लाइसु हाइनरपगी अखोइ वर्ल्ड की असि पाक्थोर पाक्सन उरपनिना मासा आइसु बी मंगा दोरसु तरुक तोरसु आया किसु आइगी आइडेंटिटी अमक मेंटेन तौफम थुई का हाइबा आइदी बदोमना मा इंडिपेंडेंट तौनी हाइबना तरगसु आइगी आइडेंटिटी सिमदी आइ खोचु लैबम थुई आइ प्रिजर्व तौहनबगी टेंडेंसी लाए मसी लाखम मतमदे अखोइ गसागी हाइबी यूनिटी असे मसी यूनिटी से मसी डिसर्विस पिरकदुने अदुदी अखोइ हजिक लगदब पॉलिसी मेकर सिंगना अमसुंग अखोइ मदु गवर्नमेंट ताइनबा याद्रे सिविल सोसाइटी अखोइ सिविल सोसाइटी होनरी माय अखोइ चिंगदा चतना खोत्र मागी कुबै लोन अखोइ पार्टिसिपेट तौनरी एट अ पार्टिकुलर स्टेज ऑफ टाइम मदु तौखिद्रबने तौखिद्रबद हजिक सिंगलै लोन बक्स अंडरस्टैंडिंग दाइबल लाई अदु वर फाउदा मखोइदा ngसाइगी लैहिबो पोसक तुमदी काउबु याद्र लाइयो अदुना आई वाखंददी मसिददी अखोइना सरकारना अमसुंग मियाम सिंगसिना अखोइ सिंग असि करम मखलगी मौंग अमदा अखोइ पुन्ना मागी आइडेंटिटी सिंग से मांगनादना क्रमाइत्रम लहिनबे यागदगी हाइबगी पोसक मलाय आइडेंटिटी हाइबदी मागी कल्चरल आइडेंटिटी ओबि है सोशल आइडेंटिटी ओबि है बट दिस डज नॉट मीन दैट मागी पॉलिटिकल आइडेंटिटी नते मर्दि मी मंगा खत लेबे मिना इंडिपेंडेंट लोबदी यागदौ नते अदुना मसागी हाइजर मागी कल्चर अखोइ मसे म्यूचुअल रेस्पेक्ट तौलबम दगा तंगाई फदबल ए अखोइ पुंदी पुंगदबनी अदु आइना हाइबदी नंग इनगदबनी हाइबदुदी हजिक बदी बतमदी हेले अदुना मसिगु माइना तौना सम काइना बे अखोइगी खरा हाइदा अखोइ इंग्लिश की वाइदा गना सब काइना सोशल फेडरलिज्म की कॉन्सेप्ट खक डेवलप तौहम ngamlabadi अखोइगी मरकता अदुना हजिकति इंडिया भाउदा नाउ दे आर कमिंग टू दैट पॉइंट अदुना यूनिटी इन डाइवर्सिटी हाइबा स्टाम असी सीनरी से अदुदगिनेब अदु अखोइ मणिपुर कॉन्टेक्स्ट अदु सीन से हाइबदी बट द क्वेश्चन ऑफ मणिपुर से कमाइन तोरकुनो हाइबगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से थबम मतुंग अखोइगी तो खाइबा पॉलिसी को लोबु तारगदी आइना वाखंददी असागी हारिबा अखोइगी मरकता इन वन वे अदर डिस्टर्बेंस लाइबसे खरगे मखैदी मसे पुराना रिमूव तोबदी ngam याय बट मिनिमाइज तोबु ngamगनी हाबसे आइगी थाजबत अप टू सम एक्सटेंट मिनिमाइज तोबुने हाबने जीरो मक तसलंद्रगसु खर मखैदी यानि हाबने मरुमार हुजिक सेम ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ने मदुदी यस वी डू हैव ए वेरी यूनिक हिस्ट्री अदो अपार्ट फ्रॉम दैट हुजिक से मांगी सरकार की कंटिन्यूटी गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी लेजब पोने अदो प्रेजेंट सरकार से just after the formation 2017 की March Friday like formation of the sai government like matung da go to the hills aduga even hojik chu gasing asimaksu miyam gi numit pangthoi aduga ching gi numit pangthoi adagi ching gi kari sing chatna khotna ayamba district sing kaising churchanpur ukhul tamenglong adagi chandel mayam chatna khotna di tawri swai da mamang da mayam sumwari sabase marupmar ekoi se khitang trust deficit amade leiba mali habigi wari su khardi sarure सिगुम्बा चंगलक थबक सरकार की साइड तक इवन सिविल सोसाइटी लीडर सिंह
इंटर कम्युनिटी डायलॉग सिंसे चथदना अदुम करिम कान हेक टेंशन लेब कान दा अदुम इज तौन नब होन दब दिनते होना रिबा मयाम सिंसे बसे अदुम फ्रूटफुल ओइन लव याब्रा करिम कान दा व्हेन इश्यूज कम्स एको से डिवाइड तौबदन हे उबसे जो ओजा मरु मार्क करिगिनो से हुजिकी डिवाइड तौबने हैना होइना लौबद आईदी दुमक्ति लौनिंग दे है होइना येंबदो माइके अतोप अतोपदगी येंगपगी अदुम अतोप अतोप पिक्चर उबने हैना लौनिंग सीसे अनंब मतंगदी अखोइना डिस्कस तौब पोट सिंगसे कैसे मुन्ना तौफादबा नत्रगा अखोइना डिस्कस तौरकांदा मीसे शुदबा अदो कारदे पोट तानबदा यावद मी सिंगदुगदी अखोइगदी वाखंदी मानररोइदना अदो होल खरा चावना डिस्कशन तौबसे अखोइगी मणिपुर की ओइना इशूदा पोट से पाक याम लैते कांगलुप कांगलुप नाइना डिस्कशन तौरगा कांगलुप पाम ओइना पुबसिना अदुम चक चले अनम मतमदा अदुना अखोइसे अदुम खरा फ्रैक्चर्ड ओइबगी मवोंग द उबै वाने बट इफ पुल्लगा डिस्कस तौरकांददी अखोइगी मणिपुर से इशू याम चंगागा अदुगा होजिकी लीडर सिंगसिसु याम वेल एडुकेट लीडर सिंगसे याम आर्टिकुलेटेड सु लेरे याम नॉलेजेबल सु लेरे looking at other northeast key state atai singdagi leaders singse unar kan khoi national international level da chala kan manipur dai thorok leaders singse dum mamang da tong ne hekta lermi aduna khoi gi caliber se dum wange manipur gi leaders singse but leader mayam se khoi sum phammaga discussion chinga tam gi dilai tam manung gi leaders sing pau phamina da issue yame amana hire di issue ma pathokhare Parza from the Pugi, the competition to be a leader, bringing out issues, urgent issues or attractive issues, which are of course issues, whether it's genuine or whether it's achievable or whether it will reflect something positive in the future. Haiba adrom the not to be there. Issue later the organization later manam chade haibagi type. Mean issue putokhar de khoi putokhok da yade haibagi all in the interest of the community state or nature haiba amadu malai ba issue amadu pulap daimidnaraga ya basu laigani ya da basu laigani let's put it out in the public fora and debate haibadu da matang da di khara groupism se khoi gi se dum khara le duga amarom dana adum negative negative ki muong da low basina oina haizige khoi kari haizige kha pamjabo oina le kha rebellious oining mi se kha yame kaino oina ko yam kari pro gi muong da chat pas haina de ana ha de khoi su kaino ma haibagi type se khoi gi character khar oi su kai su kai de but that we should take it as more constructive oina low ba haira kan de ko Kenogi matang sida hojiki miyam gi duga ching gi numit sida kitang yeah please go ahead ching dagi leader lakpa sing se lakpa da for example tipai muk ko sunu arab sang lakpa se ifal da lani normally ani unarni normally aga hangi doi ne ba mi ma lakpa sida lishing ani hum di dum change ba for example tipai muk tai la de dum ahum Tipai muktagi lakpa se ai hanjan na humrak lakpa mi ga sudum chengna le ado akhoi gi ching gi leader ne imphal le lai sing ji kharbati akhoi de khar burden budi khar yang mo direct sim uno phangawi na han di MLA dara chakani khoi civil society de laibra khai akhoi na muk line lor do taw ga ji mo direct access lai ra adu bol de am phare ado ozana hai bodo how far is it successful in addressing the issue the people bring haibado matang du da adum khara ya dum if you cannot expect 100% success I sub mayam hai leader mayam na puroi sing do adum anamba developmental work umba nataraga dum khara immediate needs ki umbagi du dum address to ngam be but some leaders also bring a policy level the su ko adum planning level sum lai
aduna hojiki se handak chahi di this kaise ke hojiki tawrasu mathang level da di khara structureize oiraga aduga prioritize tawraga kaino kanda numit amada thamada mi chahum unaraga thamada gi mi chahum dugi issue mayam do anambada di hojikti almost kaino ma khaidok pa yaramani ba train categorization ko hojiki akoina hojik labeling tawba yarani ba chuchampur gi district ki problem na si singni adoga civil society leader gi sing si sini family gi problem si sing sini categorize tawraga adum kareze ge compile tawba yarani ba adu almost the same mathang chahi tawsu almost the same problem do adum address to adum tawraktoine ba arna hojiki chahi amai manung jida almost asi government na categorize tawra hairaga kaino ba list out tawraga ko laiba hairadi more of the same do amuk lakke dawbani so mathang chahi da tawra kan di okay these are the issues which has been raised by the people and amaga haijage se hojiki ching da gi laiba leader sing se government da haijaning badi khara luna lobiyo these are the grassroots leader haibatare khun da gi lakpani swaida Chuchampur, Hairaga Chuchampur town, Ukrul town, Chandel town, the Gilapanate. Town, the Sik, the Mui Nuti, Abdan, Chandarin. Hosiki Mui Chingi leader lap passing say, Dum Karadum Chengne, Adum Anya Humrak lap, disappointed, Toraga, Sisi, Hairaga, Adum Hoidum, government, another meeting, Sinbi Sudum, Yahweh, Yaudabanante. Adona Moina Purak passing say, issues in say, list out to Biraga, Adoga. Prioritize to biraga aduga compartmentalize to biraga ko adu di government gi damak su planning gi damak su ko development gi si a very informative and useful knowledge bank oi doine si data collection se moi hosiki chahi amoi manung da letterhead almost 20,000 euro magedra duai muk leira kan adudagi singdo district wise oina khaidok pigera na taraga issue wise oina khaidok pigira community wise oina khaidok pigira nataraga policy wise develop khaidok pirak categorize tawraga trend amadi leiramagani haina aina khanjari masi trend sida how to address it and how do we plan it haiba ama aduga aina khanjabada dum grassroots level da di sigi sida adum haipet same to same lakedra haina systematic amana akhoi Honorable Chief Minister gi Secretariat tagi tawbase Minister concerned sing sinasu khara knowledgeable oiraga khangbiradi aduga Chief Minister nasu my cabinet sing se khara khangbiradi for example ama site tawjage andak revenue minister kano da jiri da chale land revenue gi matang da survey gi matang chale ba ada chalur kan khumja sing du khang ma issue du kai ta khangam tre kaise it's almost like sorok mayai da sa changsala ga mai pak kaksala khangduna practically ma jiri gi mi shuna tawina jiri lom da su kai ai da moi gi issue du su khangdre but practically ma na yeng adu da chalur ga jiri da chalur ga khangge do ba madi almost all the jiri gi mi sing du di chief minister ga ani umrak hanjanna ga memorandum if the chief minister nang jiri chala di moi issue sing do si ni land survey gi matang da si ni khun gi ning thau sing do si ni lemak lai ra bane ba jiri gi khoi gi ching gi organization natar leader se asida chief minister unadaba phi ina laktaba mi yawam roye na ai khal ba all the thing that is needed there is already being passed on to the CM na aduda karamaina inspector kana nang jiri chakada word di simple leaders sing se la madi dum unoro simple issues address tawro haiba do will be more yes chief minister nati ga sai ki undi public sing unari aduga even cabinet ki kari concern minister sing hen unan ba aduga systemize tok thopagi mathok tarakani in the future hen effective hen ge hairati haiba ki potuni aduga maru ban thambi bada maru oina chief minister mamang idri unabasi wan tho bani local MLA ga lobby tawduna unabagi yamna marakta yam changam bani sometime unada busi yaw bani
हजक पब्लिक एसेसेबल होलगा डायरेक्ट नसाई इंटरेक्शन के तौबुसदी इट्स वेरी गुड अदुगा करी करी पामबनो पामदा अदुई दुदी खितंग कैटेगोराइज तौथोकपिबा मतम मतंगी मतुंगना सेमदोरगदी याम हेन इफेक्टिव ओइनी हाइबनी मरुप जोसेफ आई मथंग राउंड मुक लाक्चगे तौबे sai Joseph na thambirapda ama yam thambiraka se haurupai wahang du thambibada yes karim kanda akhoi gi punba se issue du gi lakpa kanda issue related oiba singdu ngakta punba aduga wakhai nabagi immediate urgent need tawna hona badi udi aduga as a whole ngasai gi religion community suna phamina ba khomina bagi wari se matam matam gi matungina ngang heta tangai phadaba thabak singdu paikhatlaga loiraga heta kawbodong toba swai kari gumam de lei aduga yes issue lakpa kanda ai ngasai pandi panjabani akhoi se issue whenever issue comes akhoi se divide tawbodong hai ubase manadi yam phaja hai divide tawbunate tawbudabu matam matam dugi lakpada matam dugi urgent suna maram orakanda unagraga yasan nagraga heta loibodong tawba aduga larger context ta yengurgadi pulap punba aduga wari sabai mathodi tabani haibagi wafam se tawbi kamai react tawbiningi tam oi react to haibadi address supplement response kamai tawbi ta sengode kanane Manipur si tongan ba different communities hai tai sina pullaga saba society man hai society is the different community ki different interest mogi different kanome ama loi lei bang hakni na different me am gi common issue khakta de khoji punjal lai say example khoi gi concrete ki wall ama or pillar ma hai yar gati bilamati ne nong ne lengoi ne yo ne hai ne sima man bullaga sema idan sumana ekhoi me am gi common interest am da masai gi concrete ki building kan pillar ma sem na ma gi interest khoi pun ba ga mane whereas ngasai common interest ori ba cement gi mayak tu na sondhara kanda wall ji kai ko dona akhoi common interest tu na sum maning han ga sum tap thara kanda akhoi interest individual interest la ba ngasai nung na lengoi gi nung ni sarung torok pa adegi lengoi gi yuon yor ke tonga nongan dar bu do matam du da na ke de ma gi original loi ba mai quality du di loi han dar ro pulling e de yam kan no mal ma admana akhoi society si adu gi masam u bhange se ojik thambiri ba posi akhoi sarang jaibi ba common interest common issues da akhoi di pullaga tawi ha si de akhoi lunchu me hoji su akhoi Manipur gi integrity gi wagera naga framework gi wagera woi be si da mai ba gi interest do ne wari sanari je Manipur ha be si da akhoi na kanai bo da ko jalaga kana bo Manipur ne khalan bang ngam gi ha je sigi question am de still arise to ri hoji government na anobo government na hoji su khana ba da su yauri ba tongan ba khoi gi program ya kalaga Manipur amata woina na honari ga na hai ba ma yauri na sidai ai di government ma sabang na ani thona yenge na iloyo khodam woina miyam gi nai bam lare miyam ma ji punna ma ki kaman ne kari gi damak da chingi lu ching ba singi numi hai ba mong thamino ching hai ba hai si kari gi damak da government hai le ai hai ni ne ma ne kan na khana government na to si phai na sum hai re ga sum lai gi sum government ji phar bo de sum ne ba ma gi phatta ba si kanam na point out to dram ni na khoi ingraji da flatter rai ga dra khoi si lona ma thagat ga kari torga nungai hina po si da sum da jat le asoi ba tak bi dram ni na asoi bi sam da khang dre hoi Joseph na thamba yam chumba unadi unaraga address sam da to dram ni unari du gi kana pham jil lai tre se ai ta sin ya jani nge mai mangar unagre sing gi kamu su unare tam gi su unare pun su unare kaya yam na kana ba pi gre madu gi ba khoi society si da people da adegi district to the natraga community the kari da urage si still question to bingai way ano si thamjani di government pa khalo policy di loi phai implement to kan si da people ki satisfaction dam ta langam de luri se dune oji ki ching de sale sat pasi loi mama gi government ngamam da bagi awab ni mama gi government ching san ukul da ikon ko ma da chalu bhai tare madai da welcome to pudila na hangro hai bagi pot lak tara mana toroma thabuk do sangaba ngamdana lakhri bane ba oi re society welcome never everywhere welcome the mak tore adagi ma su kari ke no haidam hana me thabuk te hoji su still udri bam da ai tadi miyam gi nimita ekhoi miyam gi thorom dong ngambra laiba miyam duna hai do leba ki wara individual gi wara hoji bhau gi ona di leba ki wasi masing ji ai yam handana layen khale se education policy singai soire adagi works ki da health care ki da ade communication da siguma me am soire hebe ki suggestion ji kana na tawre karam intellectual tawre hebe post am to leitri hoji lai ji di ai gi ana ai ki ai gi thabak ngang gi natra ekhoi gi khun gi siguma macha issue sing hatu ore go ana siguma posi ekhoi na government na
ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯎꯅꯕ ꯐꯪꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯅꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯐꯣꯜꯗꯨꯗꯤ ꯄꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯃꯩꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯇꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯣ ꯃꯥꯡꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯐꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝꯁꯤ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯛꯄ ꯐꯔꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯕ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯦꯞꯄꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯁꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯁꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯖꯣꯁꯦꯐꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯆꯠꯀꯥꯟꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯝꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯨꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨ ꯈꯪꯕꯤꯗꯕꯒꯤ ꯒꯦꯞ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯂꯥꯞꯁꯦꯁ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯨꯗꯝꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀ ꯂꯩꯅꯈꯤꯕ ꯃꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯗꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯆꯠꯂꯨꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯒꯦꯞ ꯑꯃ ꯁꯣꯏ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯨꯅ ꯍꯣꯜ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤ 5ꯔꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ 6ꯔꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ 이슈 ꯂꯩ sina nangi department sina nangi department lo khai dok piraga sigi issue sida problem si nang kamai solve tawbe nang kamai tawbe adi nang ngam draga aina tawbe ya ba keno hai discussion tawbam changi miyangi nimit ama sung singi luchingba singi nimit sika mari lena ba tongai ma cabinet meeting ama phambo su mathok tai mogi general du nataba si khakta kai go implement tawge har gati sum miyam unare complaint sing girban sing du tar kanda modu thabak to onthor naba thabak ama su paikar pom ju mathok tani ha sum sam unare aduna di yadri aduna aduna unaba si su good sign ne aduga unaba khakta na pentok na lebdi yaro madu kamai tawna thabak to onthok to ge haibagi thaba ma achauba thaba mo paikar pa systemize tok ko ja categorize tok ko mathok tar kane habne ai oja Joykumar laksa se break ki matung lakse ge oja break ki matung da impact news ki manung ne yengbi ba punam ke phamda thuna putuna laksa ge impact news mi yeng ta duna lebiu break ki matung da yengbi ba punam pu amka na taram nok sare Joykumar ai oja laksa ning se baroina sai Joseph Marna thambirak pa wafam duni matudi hoi sing tam haibagi unaba su singi adagi tamgi numit aduga karum kanda adum hai mamangi sarkar na naksalan banga mamdabdu anobo sarkar naksalan ne claim tobuna krai nom de lapna rubai kai nom de dum leraba male simbade dum ya adi punna yamina bana traga yaboy wafam dum ne oja swaida sai Joseph na thabibada ching tam chingi wadi toko even within the valley da su dum device dum leibai film dum ui udabdi nate karim kan issue me pukalakpa issue se songi issue se lupate ge atopo issue se adum raise toro poja swaigi posting se ngasai Joseph na thabibada akoi organization le rade organization dugi akoi lady existing oiri haibagi ek se karim kan issue ma dum sagalaga utpa aduga lady ba general issue du yawmin da bida khara tongana thaigi basu ki wafam sing sima leire aduga ja karim kan dai oja thamjani wafam se oja मेरे मतलब नगर तेन बमथंग राउंड फंगदे मथंग लाक्सगे तौने दो हंदकी राउंड से लोइदो मानब्रे न जाय क्वेश्चन अनि पुन थमजौ दोक्से करिम कांदा सरकार न पुन न होनबगी थबक तु सरकार की थमग्रसे दुगा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वफम पलकांदा इंटर कम्युनिटी डायलॉग का तौदना कम्युनिटी सिंग पुननबा दगी यान तामिननबगी थबक सिंग से पेनबीबरा अदुगा नाकल नंबर ओमदना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी की लेगदि ले मखोय सिंगदना पुखल वफम सिंग से community की as a whole people sing dugi apam baduni haina logbo yabra sine oja sir ai aham bada hajiki port ani du ai haidu no fum ga hai ya nam bada hojik sida thori ba ekhoi thengnari ba problems singa se masi kari na no hai matam it is mainly because of our character akhoi masi akhoi da leiba character singa se masi in action lakpa ngatan hoi ana akhoi na khanjabada debate tawdaba society amata sakhutti debate tawdaba society sigmongda aidi khanjabada di Manipur su amani debate tawdaba say for example akhoi gi inau Mobi na trana Joseph na wa ma haibada ai madu yaningde haibasi hairoi yari haini thabuk tawrasina hai kadri ka sai ma yaningda ulakari this is our character haidi nangna haije sini masi point yaning di hai matumda aduli ai hai point sini hai babari ki debate am darkar oy
अखोई सोसाइटी से लेब अखोई कल्चर से अखोई डिबेट तब सोसाइटी से याउदी नंबर 1 नंबर 2 सेंस ऑफ एप्रिसिएशन से अखोई याउदी से फॉर एग्जांपल अखोई जोसेफ ना करूम पुखल जोसेफ ना पुखल पोतो आई मदो फर यामना फर और बाउदा माना तोरे पोट से फई है बसे अखोई चिन्ह हाइनिंग दे मूवी ना पोट फर से फॉर एग्जांपल अखोई इनाउ मूवी ना थबम तौरे याम फर लेबा क्यों as the mayam khangda khang as boy lekai mi am da haine as movie si am phari ne man swai to yam phai haida ngasai ma bu khang mi de kare hane comment taro ka de ge bo makhoi akhoi hobin na bani marai ba adu phadr ka bani do masi akhoi comment ne aduna khwai gi du sida akhoi sida sense of appreciation laite mapan gi mi am na taro as madu phai da hai gani akhoi ban na taro na akhoi pot sida apha ka su masi gi pot ase masi character ase every thab khoi da khoi masida akhoi adum tare e aduna yamna samna harabada say for example akhoi civil society abuna karigom ko propose taw matumda atopa civil society aduna madu accept chumine na haibase ai moi haidi man kanu moi da confidence laina de lack of understanding aduga confidence laita ba thajana da mistrust side yamna samna hada akhoi say for example akhoi da sarat pu thajadi saran ai bu thajadi अदे मिस्ट्रेस अनी की मरत क्रमाने ब्रीज होगनी हाइब क्वेश्चन सी अखोई लाकनी मसी की कैरेक्टर सिना अखोई तारे अदुना ngसाई हाइब अखोई की चिंगी दसु खंगदे अमगे द खंगदे अरे मागी भेस्टेड इंटरेस्ट हजिक लाइब प्रॉब्लम अखोई द प्रॉब्लम दे आईगी ओइबा आईगी इंडिविजुअल भेस्टेड इंटरेस्ट है मसी इंटरनेशनल इशू ने अरुगा कॉमन ओइना लैहोबा मयाम पुरम की इशू दो मदु इग्नोर तो जगह ने अखोई आईजी खुंजबे नति इंक्लूडिंग माइसेल्फ मसीगी इशूसिना लैब मखैदे कैदोंगनसो अखोई याद पॉजिटिव ओइबा लंबी अमदा अखोई लाकप ngमोय अदुना असिगी मेंटालिटी से थादो अब कानदा अखोई फगदमनि अदुबो ख्वाइदोरसि मागी कम्युनिटी सिंगसि यस आइगी युम फान बाजे आइगी थौने बट आइगी युमगे सराउंडिंग सो मदु हि येंग बाजे आइगी थौने एब्सोल्यूट अदु सराउंडिंग येंग बाहे बाजे अखोई काउथोखरगा आइगी इंडिविजुअल इशू दो मदु अखोई इंपोर्टेंट लवे दैट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट ट्रेंड मसीगी लरिबा ट्रेन से मसी एवरीवेयर लेरे मणिपुर की इवन चिंगदसु लेरे अमसु अखोई पंगायवन अखोई हजिक यामना समना हायबदा ngasi अखोई एमएलए मयाम अखोई काबिरी yes we respectable एमएलए गातरी प्रजा सिंग पीबो बोनी मोइ बट बखोई सिंग से टोटलिटी ऑफ मणिपुर से काम खंगागे नाउ दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन बट yes माई कंसर्निटी खंगम याय बट व्हाट अबाउट द टोटलिटी ऑफ मणिपुर ngasi isam san haibo okhul gi natragana tipai muki jaga da yamna samna hada tipai muki jaga da jaga du gi leba miui sing sina karam makhal gi tinjak chai karam makhal gi dress heli karam makhal gi health position le karam makhal gi akho gi sida leba minister sing sida kayam khangbu yawra ba ge adu tadi ga sagi leba akho gi kano sida leba gi seba ta udori thori kambu si boku ju welfare so khad dakar takai phada khad dakar oye chumni gi election ka manchu chappa ta ar hariba sing se just to the lower level se leita badati अना मसीगी इशू सिंग असे खरा कोई मसी खितंग थुगाइरगदी ngसागी हाइरिबा मसी इन फैक्ट डिवीजन की क्वेश्चन मति नति अना ngसागी मिस्ट्रेस हम लेबसे मसीगी मिस्ट्रेस असे अखोई मसी रिमूव तौद्रि मखैदी बेदोंगन सो पॉजिटिव पोट अमदा अखोई आई लाकपु ngमगनी हेबसी थाजदी अदना ngसागी अखोई कनोनसो हाबिरिबा मोबिरस हाबिबा जोसाइबा हजिक सेबा ngसागी लेबा सरकार की चुमी बिरेंगी सी हदु की चीफ ऑर्डर चीफ मिनिस्टर की से यामना फबा स्टेप अमने लवी इट इज वेरी गुड स्टेप अदो आई गसाई मामा हाइजगिदो मसीगी स्टेप असिना के सोइद कोलाप्स तोखबे तारगदी अबुखिन साथी दोइने अदो तदि गसाई लेबो दरकार ओइबो बि अदो करी फंग्रे हाइबगी कोऑर्डिनेशन अमखक माई मिनिस्टर मनुंग द खंगदे ब्यूरोक्रेसी सिंग द मसी कोऑर्डिनेशन अमखक दरकार ओइ एट द सेम टाइम तौरबरा तौदबरा हाइबगी मॉनिटर सु दरकार ओइबो मदो सु तो तौखरे नंबर 1 नंबर 2 द एडमिनिस्ट्रेशन से तौगे हाइतारि खो इनाउ मुबिना हाइबी बदुगी पई सप्लीमेंट तौजबनी एनी लेबा के ओइबो पॉलिसी बतांग लाकोददी अखोई ब्यूरोक्रेसी अत डिपेंड तब यारोय अखोई लेबाक सो मेनी एक्सपर्ट मैम लै इंटेलेक्चुअल क्या लै इंटेलेक्चुअल है वाखंदरी लाइक लाइसु हाइबदु गातना चेतिको इंटेलेक्चुअल मीन्स द पर्सन वही थिंक वाखन खनब लेबाक वाखन खनजब भी क्या खुद बर्त यावी अद मखोई सिंग से कौरगा था एवरीडे कौ है नते था मंग एजुकेशन खंगदे हेल्थ खंगदे अमन खंगदे कौरगा मसी त कमाय करम मुंग तरग मसी फजन ngमगदगे हाइबगी तानाबसे एज अ लीडर ऑफ द स्टेट अखोई चीफ मिनिस्टर की मथौने इवन मसी एवरीवेयर पृथ्वी लेवल लेबा खुदिमत लेबा कोई गवर्नमेंट खुदिमत मोगी ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स की थमनबा गातने अखोई सेदना ngसागी कंसर्न ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर खरदुगा मागी लेरिव मिनिस्टर कोली खरदुगा एमएलए खरदुगा सी हाई से माई बनाता सुम उरु लेबा कंपुदर हाइबा सुम ताब लेरगदी समटाइम्स मदुगी अदना राइट पर्सन कना इवन इफ
mahaki yekna bu arfau da if mahaki hair bi yekna basi lebak tanda kanani khalaga di mahak phobo tana bada kasu kai di barani he is a leader ada leader amagi bathau sida darkar lebak lebe mi phang tana kana porcha apho por bu khona ga da bani sini adu nga sai mar habi am sumi barbi ka bu thabak si phai implementation stage de yarak kasu upai leti nang swatana paisa suk tolga ki sanction tolo hai khra badi ko hai badun di yaro yo mana hagi pose karai phobo chalabagi habi yengjan mo talai phadau lai yo adugi potu di aina khajabada di ai badu ai de khaju almost all badu laite en khali adu ai hai gre hai potu di implementation ani implementation stage da yongdra potu di ngasai man sin ngang gibda arta kali du dio adu nani ngasai hai jaba masi pot asi de da akoi gi character se akoi gi leba character su khar chimdo ko darkar hoy ban akoi gi leba character se masi pot asi lag panga tani adu akoi se khwai gi lu bai bo akoi gi sarkar gi pubiri ba sarkar de lebiri ba leadership sina masi gi pot ase tamai tong ge ni hok traga akoi marak se da hai ba elements se remove tol khona tamna karam ba akoi gi thabak mayam pakha pa yabagi habi khana bagi matam yawre hojik sum tor list digi hek thaje ki da loi mang dori adu khak de thajoni ni okay thank you Marumar aina Joseph Marain thamjaning base maru hojik che enga sai chu adum haijabo duni kan honari sarkar saite honari adu civil society organization saite chu kan di hoti honari adu thabak se hojik present juncture da marumaina maru Joseph ten thamjaning base hojik che framework ki kari gi framework tumak pura khana bai dina da ba issue se taukan da swaidana framework ta content kari yauri ka haina some apprehension kha di leiba some place kara dana framework support tawi kaina haiba ada punna moina tobur su ta dabdi yaro yam seng haido kanda but toimu so ekoi da oneness hoiba aduga feeling hai tai ai Manipur ni as a Manipuri omo gi pride si ekoi da feel tobong ngami bra natraga na hojik pai khal leiba sarkar gi thabak sing and plus civil society organization ki due efforts sai da ekoi future immediate future da oneness si purak pungam godra Manipuri amo oina chauthuk chabagi feeling to ekoi ubangam dana mang dori jala se Chingi leader or say high sira I say adum high ching the chingi leader or is mari tapak the poke ne mari tapak macha or the chingi mi ne hai there's advantage and disadvantage in everything it's how you nang ka main chakke hai bu adu ta lai re hai first of all han ba nang integrity ma lai batai nang high ka do Sidi mana haizabani ta shengna haizabani ko not backed by some people or some agenda shengna ukhul bi na pambu ukhul bi na habiu chuchampur bi na pambu chuchampur bi na habiu ko press na pambu press na pambu na dum habiu government na pambu ko akhoi gi sidi insan ba mai auraga loima haibani na adu di insan bi ni ngai di wat te dana adu de tarti mayam je adu da dum public haibu dum chapata basically in Manipur akhoi gi hojiki almost 20 years more so in the 20 years in the agenda se ama dum chakhe hana di khaibum ta ba hebisi smuk yam di kashu lemte adusu in the last 2 decades sidadi am open oina thora aga dum mugna ba se dum thore hana budi dum lei ko dum yeng adu matang da sigi manung da process lo laga taw busta ne ba problem thoi frankly you say khoi di sini wow I am a frontal organization I am not a civil society hai ga do budi ai meitai machani hai ga do ni Manipur ni haraga last di Manipur gi mi gi type to wanga ngoi meitai mcha gi type ta ngang ne ayu yam theng na chaga mai khoi machine ni ko meitai mcha machine ni khoi bani di phuna roi che ai di meitai juna tana shigi se ko adu khul chaga takho gi amuk le ne chu champur do paite ga mar ga thado ga muk tor ne Tamenglong da lengmei ga rongmei ga jemei ga muk tor ne senapati da mau ga maram ga paumai ga muk tor ne sidi khoi gi Manipur style hai tare chingmi tami khak nate kuki naga khak nate sidi khoi na whole society ji khoi na si chai kun sa da tai tam sang ra ne ba sigi breakout amuk tor ka da bu si dum chai kun sa di dum jang gi ne kai gi no ha kan da the issue of self identity the issue of self determination je khoi na
sum nay na ra bani na ko sense of belongingness to sagat podo hujiki identity bacha se amuk thogai ki bata bane ba hana kai ke bodo hujik amuk huktor pani na ko for example hujik haire dum cookie da haire dum thadau da kan amuk tore ko mathang dum lakhini ba se but this is a process of a society, a community, a state. You cannot pass. Si kalaga sa paya roiwa. Kasi koi su tawi, kasi garo jenta dum tawini. Ko Mizoram na zu dum Hmar ne, Lusai ne, Ralte ne, Chakma dum tawi. Si it's everywhere. Si dum lay Assam na zu dum lay. For example, Assam da ko si mayam da public domain da park like tabay wa ne ba. Khwai da gi chaw ri si auji Gauhati versus Silchar ne ba. Silchar Karimganj Kaila Haila Kandi je moji pra si plain je she they will beat Gauhati si ne ba si shiru chek la akane de Gauhati butak kani ai ne ba Silchar gi meeting je pra mo lai ne ba je every separate administration mane mo lai se hospital university da gi everything tongan tar lai ne Silchar so sumaina kanogi the issue of differences hai sera si se khoi positive energy da fiction lai bese si asaba thokhan bese si khoi haitri ba khoi si fiction lai ra kan da khoi de useful purpose si na haitri ba fiction purpose khoi negative oin lo ba fiction should be a positive thing khoi gi sumaina hojik Gauhati ga Silchar ga mugna bese kana mugna ju khoi kana su ta dri na so khoi society de ju mugna budi dum lai ga do bani but how we do that haibada khoi haitri ba me the muknai hairagadum the competition between East Germany and West Germany is positive. The competition between North and South Korea is not positive. Haibugi type how you use your friction. As long as it's in the world, koi prithvi is the lighting friction de dum lai ba. How you make it positive, how you make it constructive. Haibado adai da koi ge kano se debate ka dialogue ka idea se channelize tawradi I think Manipur basically Haibutare. Manipur people are very fine, whether it's tribal or Northeast Central Institute, not Northeast Institute, things that Manipur give me lemon or tribal gita Harakanda, Gangalingi tribal singdagi and Manipur gitanga singna they are better equipped in Delhi or in any other place. Mizoram gi tribal singdagi akhoi Manipur gi tribal we are better equipped because we have been through so many sida akhoi sumaina akhoi machine su mara yetna competition tawra basiko there's still a positive thing haibato because Manipur sina not is a beat tawri about it you look at it tawri fiction have say tasinadi say building am sageng khaladi manakta level portrait sokpatai if we want to construct a very good building ana masagi laiba friction mayam singse masi akoina channelize to mugam abo only when we can have some kind of a friction is always there but if we know how to extend that friction into positive putopuduni sam narakanda dordi adum kana boin sinar suani kana boin lor suani every kustum kana tawbi hojik thabire se community di macha miyam leibrina community ki different system leini sam narakanda Marum Joseph Thambi base Madusu is a process the Amorum Daga talk to Zagam de Bria into it a Wudabu Madugi my Maggie Wakalon sing say friction money, friction say Koina positive on top say how to turn into positive to the lady art I say Hing we never put him, we never give Panakaladi, Panaputoki Abre, I say don't be coming to me it down. The key question is discussion how would already Matam San or Shababa area, Yamsana Kanagado area. The same have the canon. Means in the market thinking, say, the positive negative loyally. City later mean the coin of Hojiba, Maliam the Poki mission of the technology loyally. City that me kind of positively thinking positively, my perspective to me, I'm a negative image is loyal. I do lie, she cannot. A coin is a great noise, a coin come jang. A coin is a coin of Hojiba, the Kalisi, Aina Peshan, Chakra Talamba, Isa, Semamba, do count the name. I guess I was my Kali Isagi, Massatus, my Kandona. So why not quite generation, Jackie Bagis in a side of minds as a high dose on them. Sinaka, after 3-4 generations, Matung the I give Minji, I give
issue maming ho khangaroi kainada because I've done nothing for the society. Hoji like the society as a whole ho yengom jangin. Akoina soidar is kainada we have our own identity have wakolon ai kok sida tunga loi lei. Hojik su mayamna thambiri singduni Manipur as a whole yankanda India gi yangakanda di Manipur as a whole no. Say India gi kai mamaga ekoiga fight tor kanda ngasai naga gi koki gi Muslim gi adu gi dagi loi kaurane ba Manipur versus India na lane. Even Assam ga bobu dai koi football sanare khalaji kai fighting kai mama challenge ma or competition do kanda Manipur versus na loi chakine ba. Adigi mo kai kitang picture kanda mo inter community ulane. Adi community and har se maitei haigera osai ujana yamesing thambiba maitei de hogda my clan habam thole haise sumana naga gi wegera kuki gi wegera muslim gi wegera magi identity masa uchakhrane adu ordi ekoina as a whole Manipur gi apunba agenda ama Manipur gi domokta apunba interest ama karmaina sengor ke de se ekoi luchingba se khanma mathau tari common interest ama koi semangam da baine ba koi wabse akoina common interest na semakani common interest na atopa magi interest to kai atopa gi interest kai da ba common ba interest karmaina sem ga dage se koi civil society organization sing akoi gi public leaders sing politicians sing law makers sing bureaucrats sing gi srai da ko ma thadabam jangya sina ni wajana sa yam thang iseng thambi ba jo sem sa thambi le debate am kham ma thau tai se hoji framework agreement hai si mayang hot issue ni nagana sai lama akoi ga maitei na sai lama tawudam lo hole Manipur ki issue na Manipur ki agenda wan ani sidai whole debate ama tongna bagi di kana na so dokte debate ama haini kana gam lu on sin ni mada community khara dam tilani kana gam silani atoba community tilani community ni de kadong punjal laga kadong debate tongna de adu arga di achum ba ju thibada ai ge perspective ti ke hai no na dram ni na ai gi na kan da uri be so udeba se kodam na segi maxi yang kan da Sarat do nakan di ubu aina so nakan ubu ani ji khenam ekoi ni phamom ni sung hong tok na tamina maksi masaksi adum mari na lei doine hong tok na bom changi so nakan da di pai phom ma pa le sarat khangan bom changi sarat na tamo so nakan da di lai mi je hai ka dong ne adu haina dram ni aina makhok pa li nang na lai e na sum yet na bagi issue ne osi lai what is the framework agreement I say that ekoi debate ama khak to ba ma changi si example am gi wani ko city da ko ni maru na adu gi de one low one framework na ta ba issue mo se to bu bu kaman oiba ko jama kha kaman ko jama da kaman interest da kaman ko jama da ekoi punna semjal la kan punna thasal kan da ekoi as a whole ekoi lemin ba nuai ga ne ba adu na tana ai gi di identity adu ni ai gi identity adu ni hana sai ojana thami ba luang gi khuman gi mangang gi hai ba gi kana da interest nam chalaga di ekoi kadong da punsen musu oi thu oyo ana ekoi na hingi se kari gino ekoi na society se thabak to do se kari gino ekoi na ngang se kari gino hai do ada ai to kitang khandaraga ekoi kari hata kitang divert to gom change ba small issues small sing rosela puse oja daina oja thambiro oja tentang na oja ina thamjaningam base yes sense of belonging ne suda mai phur macha macha ye du gini na phau du ti ke kai de du at one time I say I belong to this state. I bagi pride. I'm sure I'm toye duga tangai pun kanbam toye. I be wapom ni damo. So I say we do effort from government side. We do effort from many organizations. We do effort from each and individual person. So I say that restore to ba ngambam thok to person. I'm quite positive. Kamai ta gibo sarat khoi sarat ka khoi ni si nusina si natraga khoi Mobi ga khoi ni tinasi Joseph ga khoi ni tinasi तबो तुरे नम खानसी नांगला सोमदे लेपो इन सोमदे लेपसे अदो तिनसी हाइबसे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल अदो तिनसी हाइबे तारगदि अखोई सर्टेन मेकानिजम खर दे अखोई अमतनी हाइन बगी मेकानिजम खर पुथोप दरकार ओय मेकानिजम सिदा आइना थाजबददि आइना ख्वाइदि हेना आइना थाजबसी कै थाजगे हेबा तमद ngसागी हाइरिबो अखोगी नुंसिनबसी पुंजनबसी करीदा होगे हाइबा तमद आइ वाखनदि इकोनॉमिक रिलेशनशिप अम दरकार ओय कर economic relations haibasi masi economic relations am khak lai marni kanu aina Mobi ga khoi thabak tawm tam da Mobi de pisa lawa aina Mobi da sum ibadi masi naksana bi khudam interdependent on economic relationship asi phajana masi develop to banga makadi then automatically cultural relationship develop tawrani say for example Joseph ka iga si sathi na naksana tinu tam da I will not say anything ko Joseph na as oja ichanu pida ichani pagi I long again have them different I will say yes because our relationship that's why to them abani si
नुसीनबगी बाइंडिंग असे ब्लड रिलेशनशिप उन डेवलप तोहलकदनी मदुगी ब्लड रिलेशनशिप असी लैरब कांद्रे एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी है जदी दैट इज नॉट एन इशू ऑटोमेटिक लागनी अद ख्वाइदि लुरिसे अखोइदा लेबे बिगेस्ट प्रॉब्लम जे जिन्नदी अखोइजु लो हाय पुनसी हायरगा पुनगदोरिसे कराइदनो हायबजु खंगति ngasi manipur iso sangsan kam lai maming no all manipur loi hai gani aduga tawbuna maitai ngadra tawgane hoi maming udi manipur koliko but to participate tawdri mi dui karano manipur is constituted by the plural and koi on the basis of plural society and a plural society amada laigado masak mayam leiri masak ne singche masidi masak singche leibina mahai masak sing asida kabai da tawgadagi haibasi koi thambada adu thamdeu aduna khwailursi तौगदब थबक चिनगा निसी मानद्रियो मसीगी पोट असे कोई माना हलब कांदर ओनली व्हेन एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग अदर ngasa इकोनॉमिक रिलेशनशिप दरकार हो देन कल्चरल इंटीग्रेशन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल इंटीग्रेशन आईसी इंटीग्रेशन है बताम से सी नंदबनी बरम अखोई अपुनम प्रोसेस तागदी मसी कबाय हिस्ट्री द मसी याम फन लैगियो अखोई यामना सामना हारबदा अखोई मयाम चिंग मयाम पुंजले सलाई मापन हेबम लामे सलाई मापन पॉलिटिकल कन्फेडरेशन सलाई मापन लामे अदेगी 33 AD की तक हिस्ट्री की मतुंगना येक लाए दैट मीन्स ब्लड रिलेशनशिप अदर ngasa लेरम पुंग अखोई सिंगजे सिंगल ब्लड अमतनी हाइन लाक्सले अदेगी एखोगी स्टेट फॉर्मेशन थावरे मरि ऑटो प्रॉब्लम कम्युनिटी वन ngang लोन सिंग खोइ लोइ पुसले देन वी यूज इट पुलम सिन बहौरे से फॉर एग्जांपल माई हाइरे चिंगलो हाइरे इसिंग हाइरे लाइजा हाइरे नोंग हाइरे हाइसी मतम में कम्युनिटी वन सिनम गातने देन अगेन कल्चर पुसनरे इसम जानाइबो खसी मोइरांगी कल्चर मयामनो खसी अखोइ मणिपुर कल्चर ओइरी असबाइ कदर पुसला कांदा अपुन मणिपुर बक सागल लखिबगी पिक्चर असे ngasi लाइक लाइसु फाइरो मयाम लापदगी तोखाइ थादर इने अदुना बसी पुरो बसी थोन गुमसी हाइबा तागरी एटलीस्ट वी मस्ट हैव एन इकोनॉमिक रिलेशनशिप फर्स्ट अद गसी दी बदी इकोनॉमिक रिलेशन लेरम पोतो गसी मांगरे इट वाज रिप्लेस्ड बाय सम पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड This is the greatest tragedy. Adu ngasi pawdi Manipur gi maruin ai khara fiction harga ngasi ching the chali basing che ai no ujob the ching the business ki chali basing che maitai ni paam da te ching the business ki chali basing che maitai ni pi ga te hari maitai ni pi even ai yam mai hule jesami da nupi bi yam akhui maitai nupi yam leram ba ni paam te thile te aduna aswai tawdra akhui apun ba economic relationship thamaba cultural relation thaba other riga sai have sar high point but automatically lakani this is my strong belief other thank you tamobi aduga Joykumar aduga marup Joseph ngasi peng news to lakbu du ngasi manung una se mukun pham gi dam lo selap te kai khumno jeru ge so mo ko amukan thagach ngasi gi damak ta peng news gi manung na matang solution na batan jai role adu bulam dam pista tholi ba thodu atho kya gi marik chum report ke damak impact news miyeng ta dun lebiu